Сайгыл достар, мен бүгін эждатларымның топрағы севімлі Мусафирчен күчік үзен көйінде болунам. Бүгін бұл ерде ананеви көйдешлер көрішігі кечірілі. Голубой флаг развивается на минарете старинной мечети Усейна Эфенди, расположенной в живописном селе Кучукузень. Каждый год этот флаг становится негласным маяком, зовущим к себе уроженцев села и их потомков, чтобы собрать на Койдешлер Курошева встречу поколений. У входа стенды с фотографиями уроженцев Кучукузеня. Здесь можно увидеть десятки лиц, найти среди них своих предков и родственников. Каждая фотография – частичка истории тех, кто когда-то ходил по улочкам этого села. Достар, менің янымда Ремзияға бұлына, Ремзияға біріншіден тешекілер білдірмек істер едім. Бұл көйдешлерінің юрегі, бұл көйдешлер көрішівінің тимсалы бұл фоторесімлер. Ve bütün bu işlerini Ремзияға япа, бежере. Kaç yıldan beri Ремзияға siz bu fotolarını toplaysız? Енді аман 8 yıla yakınlaşık. Maşallah. Ve 8 yıl içinde kaç foto bugünkü günge kadar? 535. Bir yıl içinde ne kadar foto mesele olarak getirirler? Bir yılda işte 25 foto toplap oldum. Men bilem ki birkaç yıl devamında men sizger vaqt va'da etem o'z hartanamның fotosini keltiririm deb. Menim hartanam da Küçüküzenli ve mana nihayet taptım men fotoresimni. İsmailova Femiye 1917 senesi o Küçüküzen köyünde doğulgan edi ve nihayet bu stendlerde menim hartanamның resmi de olacak. Olur. İnşallah olur. 20 yani bu sene içinde 26. foto. Kimlerden olasınız Ремзияға? Benim harbabam Şaban Seytveli. Harbabamın adı Seytveli. Son babam soyadı da gitti harbabamın adından Seytveli oldu. Bunda harbabam, babamın kadesi, imcim. Энвер Муслединов с особым трепетом делится историями своей матери, которая часто рассказывала ему, как жили до депортации люди в Küçüküzeni. Bu köyde benim anam doğuldu. Adı Safiye'ydi. 1919 sene doğuldu. Küçüküzen merkez idi, center diyendeyim. Bunda mektep büyük idi. Başka köylerden gelip balları okuturlar. Ulu Ozen, Tuvak olsun birbirlerine çok katlaşırlar. Küçük Ozen'den Huru Ozen'e gitmezden evvel bir oba var anda. Onun adı Cin Oba. Bala eder, evvel çapıp aman sonra korkuzu birbirlerinin öyle adı Cin Oba edi. Başka köylerden gelip bunlar o köylere varıp ozu bilgilerini gösterdiler. Konser diyen dayanabilir, spektaküller. Son bir denesi çıktı, aytay, bana biz geldik, yaraştırdık sizin köyünüzle. Ozu şeylerimizi gösterdik. Endi siz de geliniz bizim köyümüze ozu şeylerinizi gösteririz deyip atıp kalganlar hepsi. O vakitler işte nasıl aytayım size işte er edi, birlik edi. Çok şeremet yaşardı. Старые друзья и родственники обмениваются крепкими рукопожатиями и теплыми словами. Во дворе мечети оживают давно забытые истории. У многих от нахлынувших воспоминаний, иногда грустных, иногда веселых, блестят глаза, а сердце переполняется гордостью. Менің анам Зера, Магометова Зера Аблямитовна, Küçüküzen'den, babası Магометов Аблямит Эфенди. Bu neyi meçeti Hurdar Harbabamın dedeleri. Birinci Hüseyin Harbaba, o varı neye Mekke'ye, kaytkanda Mekke'den geli de bu votunun участкасы. Ozu участкасына bir köşeyi выделил под мечеть. И Озюсю да финансировал, халклар да общими усилиями вот bu мечети Hurdar. Son Sovet hükümet vakitine bilirsiniz nasıl oldu. Запрещать ettiler. Bunu kolhoz ambarı yaptılar. Ne знаю, ben bundan az gelsem, прям ağlayayım. Ben bu duvarları kollarımdan tutayım. Ben bileyim, что bunu dedelerim tutar. Ozu Harbabacığım tuttu. Babam родился, Abdrifi ağam. Abdrifi babam, bunda Küçüküzen'de doğdu. Anam Uluzunlu. Но когда Дженг башлады, узень
фашисты зажгли, она переехала в Кучкузен, она здесь школу до 3 класса училась тут. И уже когда депортация, высылка была, изгнание, ее уже отсюда. Здесь она у Холаповых жила. Анамын сойлары Холаповы были. Вот эту встречу Миним Бабам организовал вместе с Сервер Какура и Энверага. Они все вместе, вот первые встречи были ими организованы. Койдышлер Курушевы – это не просто встреча, это ритуал сохранения памяти и передачи культурного кода из поколения в поколение. Этот день в Кучукузене становится ярким подтверждением того, что пока жива память и горят сердца, народ будет существовать, а его история передаваться из уст в уста через века.